Pa mislim da smo sad pri kraju, da sve ono što je bilo potrebno da krene kako valja i stvarno krene. Imali smo nekih malih problema koji nisu bili do nas, do otprilike oni koji su projektovali i gradili selo imali su nedostatke u posljednju, da kažemo, bazične infrastrukture u delu snabdevanja vodom, grejanju, sve ono što je bitno za toalete i da kažemo taj deo koji se nalazi u zgradama. Međutim, uspeli smo da rešimo i sve to i jednostavno nema više problema. Drugim rečima, negde jutros od 9 sati u kompletnom kapacitetu samo razmišljamo o sportu. Mislim, ekipa ljudi koja se nalaze u okruženju i koja pomaže sve to funkcioniše. Nema odličan zdravstveni bilten. Mislim da raspoloženje nekako daju rukometaše raspoloženju tom neki ton. Oni su ti koji pokreću na to celu aktivnost koja se dešava u samom selu. Sa druge strane, juče smo imali jednu lepu manifestaciju podizanja zastave Srbije. Znači, to je bio zvaničan ulazak delegacije Srbije u olimpijsko selo. Imali smo, možda ste primetili, ako ste bili ili niste, najbrojniju delegaciju sportca koja je učestvovala u svemu tome. Bilo je važno ne samo pokazati da smo brojni kao nikad do sada, već pokazali smo u stvari tim, da se bodrimo i da ćemo podržavati jedne druge do 13. odnosno do 12. kada završava igra, od 13. kada se vraćamo kući.